Salam dostlar. Kanalıma hoş gelipsizler. Şuya Şarli'nin toku büttüm. İkinci bölümün başlayız. Emi sizlerge Şarli'de kanday жабыш керегин үйрөтөм. An üçün 5-ci katarды бүтүрөбүz. 5-ci katarды билесиңер. Жалаң столбиктер менен бүтөт. Мындай мына столбик 3 воздушный петля, 3 воздушный петля, столбик, Дем акыркы топчуну түйүп алдык. Мына бүтүрдүк арт жакка кайтыш үчүн. Эми бияка 3 воздушный петля алып коебуз, чтобы кийин калганын столбик без накида алып кетебиз. Көрдүңөрбү мына? Столбик без накида кетебиз. Ушу менен шалибизди жабабыз. Мындай воздушный петля болгон жерлерге, мисалы үчүн 3 петля воздушный петля болгондо бул жерге 3 столбик эле алып коесуңар да. Мына 1 2 3. Анан буяктан столбик турат атпайбы мына жерде? Столбикке деле мына ортосунан сайып туруп, мындай столбик без накида алып кетесиңер. Ошондо бардыгына алып кете бересиңер до конца. Ошондо шалибизди жабабыз моундай кылып, көрдүңүздөрбү? Бул жабылгандан кийин бул тартылып кетпейт, чоюлбайт, тегиз болуп, оң жагына караганда моундай гүлдүн үстүнө жабылып калат да, көрдүңүздөрбү? Илмектерди тегиз алсаңыздар, мындай тегиз болуп чыгат да, карасаңыздар ушундай болуп чыгат. Размерлерин ровно алсаңыздар. Биз ушу менен жабатабыз. Акыркы топчуларда токуйбуз. Акыркы топчуну бүтүрдүк. Эми кайчы менен кыркып алабыз. Кыркып алып, петляны чыгарабыз. Ушу менен жаптык. Эми петлябыз көрүнбөй калыш үчүн бияктан акырын киргизип коебуз да, мындай көрүнбөй калыш үчүн жаап коебуз. Мындай болуп бүттү. Эми жолугубузду бүтүрдүк. Мындай
Momday bolup büttü. Mına kırsaňyzlar mına tegiz bolup jabylgan petlябызды munugo uzorubuz bul tokoloktor biko dep aytylatken bikolar jap ketdi. Bul jolubuz jabyldy. Emi sizlerge men çaçpak kadagany үйrötüp bereyin. Monday baştalgan baya günü emi çaçpak kılıç üçün jipti alasızlar. Sizlerge bir tetrad kerek bolot. Özüňüzler kalagan razmerde tetradga monday baylap alasızlar da. Maga uşunday удобный mına tetradga baylaysızlar bir mындай bolupçu baylaysız özüňüzge jaraşykly kança razmer bolsa oşonu baylaysızlar. Öte katуу kılbaş kerek, öte boş kılbaş kerek. Ровный razmerde baylayбыз. Baylay berебиз. Jipтерибиz kançaga çeyin bolsa, özüňüzdүн razmeri misal üçün çaçpakты kiçineke razmerde kılabыз deseňizler, anda razmerdi azıraak alasızlar. Jok, çoň razmerde kılabız deseňizler, çoňurak razmerde kılasızlar. Monday aldıňızlar, özüňerge kalagan razmerdi, anan kayçy menen bu жерden kesesizler. Keskenden keyin sizlerde monday jip payda bolot. Şunda men uşunday razmerdi aldım. Emi dagı özüňer kalagan razmerdi alasızlar. Men uşul kesilgen jipten törtön aldım. Törtön alıp turup baylaybız da çaçpak kılabız. Çaçpak kılıç üçün mындай bolgon başlaganбыз bilesizler da, başlagan razmerde moýerде turat. An üçün mындай kılabız. Tor iğneni alıp turup uşaga tört nemeni buyaktan çıgarıp alabız. Gördüňüzlermi? Çykdy. Çykkandan keyin kolubuz menen karmap turup razmer birdey boluş kerek. Gördüňüzlermi? Birdey razmer boluş kerek. Birdey razmer boluş kerek. Gördüňüzlermi? Birdey razmer boluş kerek. Razmerdi alıp turup moňunu tartıp koýabыз. Hazır men bunu görsetip berem. Monday tartıp koýsak bizge çaçpak payda boldu. Egerde razmerler neme bolsa, mına bolip koýsaň. O ýakda bir jip kalıp ketken bilesiňerdi. Muny tüýüş kerek. Tüýüp turup görsetpöý, akyryn men alıp koýuş kerek. Mına bürö boldu. Dagı büröni alabız. Oşol siz может 5'ti kılarsız, 6'ны kılarsız, özüňüzdүn nemeňizge jaraşa. Если köp alsaňyzlar çaçpagyňyzlar köp bolot. Az alsaňyzlar çaçpagyňyzlar az bolot. Men 4'tü aldım, mындай kıldım. Emi buyaktan tartıp çıgarıp alasızlar. Gördüňüzlermi? Ровно alsaňyzlar ровно çygat özüleçi. Baylap ortasyna ötkörüp turup anan tartıp koýasyzlar.
Şu menен jolubuzdu бүтүрдүk. Жылуу, ак, жашынакай кооз жакшы күндөрдө салынып жүрсөңүздөр болот. Ушу менен бүгүнкү чешуя шалынын экинчи бөлүмүн аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.